گودار و شوپنرین رادیو ریباس اف ام لهر دری دنباش لها دمجمیر یکا بدما هولیری و قامشلو از علی عمرم از گرک نوجن و چیان جواره پیشکش بکم ددس پیکی ده فرموگرنگتری سرنوچه انجمن خواجهی نفچه بلبلی هرم عفرینا روجاوای کردستان هاتا راگاندن کاروانا دوام جه کوچبر کریان 4 باجاروکان جه قلمون گو هجمار وان 1200 کسا بسی باسی ایرو بهشنا باجار حمصه انجمن اولهیه ناف دولتی درباره دوسیه سوری و چارەسەریya سیاسی ده لولات سوید جویا انتونیو گوترس دبیجا کو نتوین یگرتی نکاره همو پرسگریکن سوریه چارەسەر بکه دنباش جدسپیکا هاتنا پیده سردسهلات و سیاستین گرتن و بنچافکرنا اندام و سرکردین انجمن اجتماعی کرد و پارتیا دموکراتا کردستان سوریا چالکوانین سیاسی و جواکی لخوا گرتیا بدهان گرتین سیاسی دزندانین پیده دنا تانها چاران ویساوان ندیاره لو ما چالکوانین کرد بانگا سربس بردانا واندکن چالکوانین کردین روجاوای کردستان لسر تورا جواکی هلمتک پشتوان جبو دیارکرنا چارانویزا گرتین سیاسی این کود زندان پیده لهریم روجاوای کردستان و بانگا سربزبردان وان کرن. پرانیا گرتیان اندام و آلیگرین انجمن اجتماعی کرد لسوریه و پارتیا دموکراتا کردستان سوریا و چالکوان سیاسی نه. ده 13 ماه هفتان سال 2012 جمیل ابو عادل چالکوان کرد جالی پیده و لباجار قامشلو هاتا بنچاف کرن. ده 24 ماه دهان سال 2012 اندام پولیتبیریا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا بهزاد دورسون جباجار دیرکه و اندام پارتیا دموکراتا کردستان سوریا نیدال عثمان هاتن بنچاف کرن. ده 5 ماه 11 سال 2013 اندام پارتیا دموکراتا کردستان سوریا احمد سیدو جباجار عفرینه لطاقه شیخ مسعود حلبی هاتن بنچاف کرن. ده 8 ماه 11 سال 2013 پارزار ادریس علو جناواندا باجار عفرینه هاتن بنچاف کرن. اوجی اندام پارتیا دموکراتا کردستان سوریا 11 ماه یکی سال 2014 چالکوان امیر حامد لباجار دربسی هاته بنچاف کرن. ده 24 ماه سیان سال 2017 چالکوان فؤاد ابراهیم جباجار دیرکه هاته بنچاف کرن. ده 12 ماه 17 سال 2017 اندام کمیته نواندی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا عبدالرحمن آپو جباجار عفرین روجاوای کردستان هاته بنچاف کرن. الگوری چالکوان کو او رادسی رژیم اسد کرنه. ده 2 ماه 4 سال 2018 فیصل یوسف اندام دسته سرکاتیا انکسه و هفرسکار گشتی تفگار چاکسازیا کردی لسوری هاته بنچاف کرن. ده 13 ماه 4 سال 2018 سکرتر پارتیا وکفیا کردی لسوریه و اندام دسته سرکاتیا انکسه لباجار قامشلو هاته بنچاف کرن. هر وها 8 افسرین کردین کوج ارتش رژیم سوریه وقت یابون و بر خوددان هرم کردستان لجزیره روجاوای کردستان ده 16 ماه 4 سال 2013 هاتن رواندن. الگوری چالکوانان کو به دست رژیم اسد و پیده هاتنه رواندن. افسرین کرد پشتی شورش سوریه هول دادن برای خو بدن هرم کردستان و افسرین کرد اون عمید محمد خلیل علی جباجار بابی رجالات حلبه هرسي عقيد محمد هيثم إبراهيم حسين أوسو محمد علي خيري ومقدم شوقي عثمان ورائد بهزاد نعصو ونقيب حسين بكر جباجار عفرين رجافاي كردستاني وملازم عدنان برازي جباجار كوباني رجافاي كردستاني. مالباتك عرب غوطار وجهلات مالا مديكاركي كرج عفرين رجافاي كردستاني بفرس مولد جي كسكي دستسر كرن. مدیکارکی کرد عفرین روجاوای کردستان بناو محمد بلو لسر مال پره جواکی درو پلا خویا فیسبوک ده گود کو مال باتکا عربین غوطای مالاوی کو شقیکا لدورا ویلاتا کو کدا خوا یا سالم بوری بگشتی لسر دانیا تاکو کریا درین مالش کاندنا و درباس بونا و به تو ملت جکسکی ور بگرن دو مالی دا خوب جی کرنا بلو درباره وبن پیکرنه درگرانیا خوا داخویانی و دو پرسا گلو چاوا وان کسان به توریز گرتنه جمرواتیه را لسر خوا قبول کرن مالن خلکه دستسر بکن و خوا دوان ده بجی دکن و تایبتمندیان خلکه بن پی دکن. اوه دمکا بصدان مالن خلکه عفرینه جالیه کوچبرین سوریه تینا دستسر کرن و چکدارن کن حال عفرینه دمینجی گلک مالان دستسر کن خوته ده بجی دکن. سیاستن پیده شاش بونا صدما والا کرنا دورا عفرینه جخلکن وی و نها گفان لجوان و کچن عفرینه ینکو لکامپان دمینن دکا کو تبلی ملیسن ایرانی ببن بهتر پیزانین دوی راپورتی ده. ده دما داویه ده سردانین هن برپرسن پیده و سرکردین پارتین دنج بو کامپین پنابرن عفرینه لدورا فافینه یابسر نفچای عزاز وزه دبونه
اونها دخوازن وان دربدران جبو آرمانجن خواه این کناکه و بن برجواندین گل کرد را بکار بینن. جبلی فرض کرنا پیاده جواجان لسر ولاتین عفرینه و لشکر کرنا جوانان جبو لشکریا خویان چاری و کار با آوای کی رباس کری. جبو جنابرنا تفگر و چالاکیا سیاسی لدوره. کو تو پارتیا کدن جبلی پارتیا خو قبول ناکه کو اف سیاستن پیاده شاش بو سدما والا کرنا دور عفرینه جخلکن ویره. اونها گفان لجوان و کچن عفرینه ین کو لکامپان دمینن دکه کو تبلی ملیسن ایرانی ببن. لگوری جدرین تایبت به آرکه. کو سدما سردانا هر یک جه سکرتری پارتیا الوحده شیخ آلی و برپرسی تفدمی آلدار خلیل جبو کامپین در بدرین عفرینه لگوندوار اعزاز او بو. تبلیبونا همو کسین کودناو ریزن پیده کار کروبون تبلی ملیسن ایرانی ببن. هندانا جوانان تاکو تبلیوان ملیسان ببن دبن دروش ما آمده کاریج بورزگار کرنا عفرینه. تومار کرنا ناوین جوانن کردش بو تبلی کرنا وان دناوا ملیسن شیعیین ایرانی ده. پیده لجر سیوانا برخودانا لدیجی داگیر کران. خلکن هجار استغلال دکه و هول ده بریا دانا موچیان وان تبلی کمیتین ملیسن هر دو باجاروکن شیعه یه نبلو زهرای بکه. پیاده هر دم بلاف دکه کو گروپن ارتشا آزاد ناهل خلق وگرن و کریارن وان گروپان لسر راگهاندنه مزین دکه. درساندنا دربدر و جوانان جا ارتشا آزاد و یکی جی بلاف دکه کو او گروپ ده تواهی وان کسین کودنا و یپگه و اسایش دبون بدار وکه. هروها به یکی او کسین کودنا و یپگه دبون ده نچار ببین بکه و نافرف ملیسین شیعیین بسر ایرانی و گفخارن برادس کرنا وان کسین کوتبی رژیم سوریه نابن اونها جی به صدام و گفخارون و ترسه بصدان ج خورتن کرد تبلی وان ملیسان بونه. ده داویه دهات خویا کرن آرمان جا سردان وان سرکردیان جبو کامپان نجبو چاوی وان در بدرانه یان جی جبو آلیکاریا وان بو و تنه اف سردان جبو بکار آنینا وان دشارن دنیم به سود و به فیده ده کو او شر دکبن خدمت و برجواندی اجندین دستلاتدارن داگیر کر ج کردستانی ره. وزارت برگریه یا آلمانی راگهاند کو باجار حلب بن بمباران کرنا بالافرین رسویدا با آخی هاتیه سپارتن. اورسولا فوندرلاین وزیر برگریه یا آلمانی لداخویانیه که روزنامه بیلد یا آلمانی را راگهاند کوشبر پاراستنا روسیه جسروک رژیم بشار الاسد را برداومیه بمباران کرنا باجر به بالافرین روسی حلب بن آخبویه. فوندرلاین داخواز کرکو برانبری روسیا به تندی ور راوستاندن و رخنن تند درباره ربازا کو روسیا د سوریه ده بکارتی نکر. و گوستنا گروپین چکدار و مالباتین وان لگوری ریکفترین دنافبرا رژیم اسد گروپین چکدار و روسیه ده لدفرا قلمونا سوری هاتنه کرن بردواما ایروژی کروانا دوام جه کوچبر کرین 4 باجاروکان کو هجمارا وان 1200 کسا بسی پاسی گشنا باجار حمصی. پشتی ریکفتنین دنافبرا رژیم اسد و گروپین چکدار و روسیه ده لدفرا قلمون لشاما پایتخت سوریه مینا ریکفتنین لغوطای هاتنه کرن بو کاروان یکم دوه گهشتا دورا الباب لگوندوار حلب و بریوان لگوری جدرین سوریین مافدار لعفرینا روجاوای کردستانیه. کاروانا دوم جی جکوش برکرین 4 باجاروکن دورا قلمون درکت و بری خدا باشور سوریه. روانگاه سوریه مافم روان ایرو راگهاند کو بش دوم جه کوچ برکرین باجاروکن جیروت العتنه الناصریه و الرحیبه جه دورا قلمون لشاما پایتخت سوریه. دكروانه كده كو جسي باسي بيك دهات هجماركا چكدارن هيئة تحرير الشام وحركة أحرار الشام ومالباطن چكدارن وكسين كوري كفتنا دناف برا نونرين هرچار باجاروكان ورژيما أسد و روسيا ده هاتيا كرن رد کرنا وهجمارا وان 1200 كسا إيرو گهشتيا باجار حمصي لغوري زانيارين روانگه أفكاروان بريوي لپاريزگاه إدلبي وگندواري حلبي لباشور سوريا وأفيك جالية وزارتا برگريه يا روسي هاتا تكس کرن. یوری یفتنشینکو ریوبر ناواندا روسیا لحافاتنه لسوریه جالیو خبر راگهاند کو و گواستنا 1156 چکداری مالباتن وان به سرپرشتیا ناوانده پلیسن روسیان لشکری د 24 دمجمرین بوریده هاتا کرن آماجه کر کو 35 باسان 1117 کس و گواستنا باجار عفرینه 39 کس جکامپا الرکبان یا پنابران آنیزیکی دورا التنفره هاتنا و گواستن. یفتوشینکو آماجه کر کو جروجا اینه تا روژا دوشمه 2805 چکدار و مالباتن وان جه قلمون هاتنا درخستن و لگوری ریکفتنا هاتی کرن چکن خوین گران بگشتی را دستینا واندال هواتنه روسی کرن. سروک فرانسای ایمانویل ماکرون گوت کو اگر ولاتی وی و هپیمانین خواه جه سوریه وکشن و ایران سوریه به تمامی کنترول بکه. ماکرون ده هفدیتنه که ده لگل فوکس نیوز گوت کو امریکا و هفپیمانین و رولاوان
a giring piştî bi dawî hatina şer li Sûriye hebe. Macron hoşdarî da ku Îran hevpeymaniyê herî sereke yê piştevaniya Beşar el Esed dike li Sûriye û wê wî welatî kontrol bike eger ew welat berî dema guncaw ji Sûriye vekşin. Di civîneka Encumena Ewlehiya Navdewletî de derbarê dosyeya Sûrî û çareseriya siyasî doh li welatê Swêdê civînek hate kirin û daxwaza berdewamiya çareseriya pirsgirêka Sûrî hate kirin û li ser wê yekê lihev kirin. Encumena Ewlehiya Navdewletî doh derbarê dosyeya Sûrî û çareseriya siyasî li welatê Swêdê civiya dosyeya Sûrî gengeşe kir. Welatê Swêdê doh ragihand ku şandiyên welatên tim endam di Encumena Ewlehiya Navdewletî de civiya û li ser binpîkirina nakûkiyan û zêdekirina karê xwe derbarê çareseriya pirsgirêka Sûrî li hev kirin û civîna xwe bi dawî anîn. Olof Skuç şandiyê Swêdê li netewên yekgirtî got ku hevhatinek li ser vegereke bi behwerî di çarçoveya proseya Cenêfê a ser bi netewên yekgirtî ve ji çareseriya siyasî re derbarê Sûriye heye. Skuç serbar kir ku niha em ê di rojên bê de hemî hewlên xwe bidin ku rêkeftinekê li ser destnîşankirina bikarînerên çekên kîmawî lê Dûmaya Xuta Rojhilat û diyarkirina berpirsên di ber de bikin. Şandiyê Swêdê li netewên yekgirtî amaje kir ku em derbarê zêdebûna nakûkiyan wildana astaşer dê deverê de pir dil nirhetin. û berdewam kir dema hevkarên min yê Rûsî Vasilî Nebenzya şandiya Amerîka li netewên yekgirtî Nîkî Haylî roj û nîvek sax derdora maseyekê bi tenê rûnişna behweriya Encumena Ewlehiya Navdewletî jê re vegeriya û encûman boh li giriya berpirsayetên xwe bi vê yekê pêwîst e. François Dolatar şandiyê Fransa li netewên yekgirtî ji aliyê xwe ve ji Ajansa France Press re got ku ev civîna xweş di avahiyeke spî li ser deryaya Baltîk rê li ber endamên Encumena Ewlehî vekir ku dûrî proseya çareseriya awtomatîk û derbasbûna gengeşeke rastaqîn û kûr bibin. Serbar kir ku mexalên em karibin duwan de nêzik bibin destnîşankirine. Li gorî hin jêderên medyayî ku civîn şopandine û li ser zimanê hin diplomatîk karan her sê welatên Fransa, Brîtanya û Amerîka proje biryareke nû derbarê dosyeya Sûrî çareseriya siyasî li Sûriyê ji Encumena Ewlehiya Navdewletî re pêşkêşkirine û hin xalên derbarê bikaranîna kîmawî li Sûriyê tê de guhertine hêviya beşdariya Rûsyê di vê projeyê de kirine. Her wiha ev proje biryar ji emîndarê giştiyê netewên yekgirtî Antonio Guterres dixwaze ku alîkariyê li Sûriyê diwarê mirovî de pêşkêş bike û hewldana sazkirina komîteyeka destûriya hevbeş ku hemî aliyan di Sûriyê de li xwe bigire were kirin. Emîndarê giştî yê netewên yekgirtî Antonio Guterres got ku netewên yekgirtî nikare hemû pirsgirêkên Sûriyê çareser bike. Guterres di hevdîtineka televîzyonî de got jî ku gelek hêzên çekdar li Sûriyê şer dikin hin ji wan şerê cîhanê tevî dikin û amaje kir ku şerekî sar li wî welatî rû dide. Guterres serbar kir ku nakûkî di navbera Şîa û Sunna de heye her wiha di navbera beşê dî û zelal û eşkereya ku netewên yekgirtî nikare hemû pirsgirêkan çareser bike bi taybet ku Encumena Ewlehiya Navdewletî niha neyekgirtiye. Artêşa Iraqê encamên êrişa xwe ya leşkeriya pênşema Bûrî li Sûriyê ya ku armanca bingehên Daişê tê de kiribûn ragihand. Berdevkê bi navê navenda ragihandinê ya Ewlehiya Wezareta Berevaniyê ya Iraqî Yihya Resûl eşkere kir ku balafirên wan yên F-16 êrîş li nava Sûriyê roja 19 Nîsanê ji bo armanckirina bingehên Daişê yên ku metirsiya wan li ser Iraqê heye pêk anîne. Hin bingehên ku zanyarî derbarê li darxistina civîn û çalakiyên wan terorîstan lê dibin. Di wê êrişê de 36 çekdarên Daişî hatine kuştin ku hin serkirdeyên wê rêxistina terorîstî di nav wan de hebûn. Guhdarên me hêja em giştine dawiya nûçeyên xwe dubare em ê ser nûçeyan bi bîra we bînin. Encumena Xwecehiya Navçeya Bilbilê ya Herêma Efrîna Rojavayê Kurdistanê hata ragihandin. Kerwana duam ji koçberkiriyên çar bajarokan ji Qelemon ku hejmara wan 1200 kese bi sîh pasî îro giştine bajarê Homsê. Encumena Ewlehiya Navdewletî derbarê dosyeya Sûrî û çareseriya siyasî duh li welatê Swêdê civiya. Antonio Guterres dibêje ku netewên yekgirtî nikare hemû pirsgirêkên Sûriyê çareser bike. Her şad bin.